Nejc Marčič, zaposlen v policiji. Uživam, ko sije sonce v gorah. Živja, sem Neja Filipič, zaposlena sem v policiji in delam dolge skoke oziroma troskoke. Trenutno sem na olimpijskih igrah v Parizu. Sem Kaja Kajzer, zaposlena v policiji in treniram judo. Trenutno sem na olimpijskih igrah v Parizu. Moje ime je Maticijan Guček in odlično tečem. Trenutno sem na olimpijskih igrah v Parizu. Sem Luka Lindič, zaposlen v policiji in najbolje se znajdem v strmih stenah. Sem Ilka Štuhec, policijska in alpska smučarka. Sem Beni Kožul, zaposlen v policiji, ter odlično igram na mizni tenis. Trenutno sem na olimpijskih igrah v Parizu. Sem Luka Stražar, zaposlen v policiji. Dobro plezam. Sem Metka Lobnik, zaposlena na policiji in odlično treniram judo. Trenutno sem na olimpijskih igrah v Parizu. Sem Anže Vrankar, zaposlen v policiji. Odlično veslam po divjih vodah. Sem Darko Jorgič, zaposlen v policiji ter odlično igram na mizni tenis. Trenutno sem na olimpijskih igrah v Parizu. Sem Toni Vodišek, zaposlen na policiji in odlično kajtam. Trenutno sem na olimpijskih igrah v Parizu. Sem Alenka Aček, zaposlena v policiji, odlično se potapljam. Sem Tjaša Kistelep, zaposlena v policiji in odlično telovadim. Sem Samo Eranko, zaposlen v policiji in se zelo globoko potapljam. Sem Tilen Finš, zaposlen v policiji, odlično kolesarim. Sem Benjamin Savšek, zaposlen v policiji. Odlično veslam na divjih vodah. Trenutno sem na olimpijskih igrah v Parizu. Sem Eva Alina Hočevar, zaposlena v policiji in odlično veslam. Trenutno sem na olimpijskih igrah v Parizu. Sem Luka Janežič, zaposlen v policiji. Odlično tečem. Sem Ajda Novak, zaposlena v policiji. Odlično veslam na divjih vodah. Si želiš pomagati ljudem? Pridruži se nam!